Mutito wa Menengai uri muciini munene wa Naikuru na ukoragwo wikarĩire eka 618. Thiini wa mutito uyu ni kuri maundu maingi maria mathiaga na mbere na ita njira ya kugitira mutito uyu. Ruhonge rwa kuramata mititu KFS ni mambiriirie mihang'o ya kwirigira mutito uyu, mihang'o iria itanyite kuhuthira ciringi milioni 106. Akiaria hindi ya uruguria wa kwirigirwo kwa mutito uyu, murugamiriri munene wa KFS Alex Lemakoko ni ugite mena itanya ya gukuria mititu gicunje kia 30 hari igana guothe bururi-ini gugikinyaniria mwaka wa 2032. Jerome Mwanzia uria niwe murugamiriri wa mutaratara wa Green Zone augite mititu iria iri kaunti-ini 15 iria cirigeirie mutito wa Aberdare, Mount Kenya na Mau nicio ikuguneka na mutaratara uyu. Unajaribu kuhifadhi misitu kwa kaunti 15 ambao zimezingira Mount Kenya, Aberdare pamoja na Mau ecosystem, na tunafanya kazi ndani ya misitu kuhifadhi na pia nje ya misitu. Mwena-ini wake murugamiriri wa mutito uyu wa Menengai Erastus Gakono augite kwirigirwo kwa mutito uyu ni guteithiriria kurigiriria andu aria matemaga mutito uyu na ucini wa makara mugaru na watho. Tukoragwo na ageni aingi na ni gukoragwo na entry nyingi muno cia kuingiria, koguo ni gukoragwo na entry itetikiritio, na pia ni gukoragwo na wici muno wa miti especially kuria kwina settlement. Nuni tukoragwo na challenge hiyo, so the fence ino yekirwo ni it assist a lot ku protect githaka giki. Titus Mugi uria niwe muikariri gite wa andu aria maikaraga hakuhi na mutito uyu ugite aikari makoragwo na wagagu kuma na miri iria iteagwo mwena uyu moragitwo kundu kungi. Rakena when tuonete Green Zone ikamite up kututeithia on one ni undu wa gukorwo mutito itu raingiragwo ni anybody thiini na nja, no riu ni undu wa rugiri ruru ni rukugiria undu ucio. Mihang'o ya uthurimi wa mutito wa Elbagon, Molo na Baraget kaunti-ini ino ya Naikuru ni itafanitio kuria kuhanditwo miti makiria niguo gukinyaniria uhandi wa miti bilioni 15. Nafanya kazi ndani ya misitu kuhifadhi na pia nje ya misitu kwa mashamba ya watu, ndio tuweze kushirikiana na wananchi kupanda miti ndiposa tuweze kupata ile kiwango serikali ambayo imesema ya 15 billion tree seedlings. Geri Fotera, Shesheni ya Kameme TV kuma kaunti-ini ya Naikuru, jitagwo Wajeri wa Kariuki.